ye omososo emreni ye ba bedin komo afa akontium ye nuanom obre de biaso de meka ne se enye de oman de be ya ma dwen de wo be ya ma oman ho oman no eda ho ono ontimi nante ontimi nkasa but de wo be ye ena oman ni din be kwa akiri motutu kwan akoduru bi man so munyina me ambassadors but ye wonkofo bi aban ne yi wo mo so omko gire ya na mu bebre enimu omojuma omko akoye ewo ho no mo bebre adwuma ho nte ene ye ni Italians eye Ghana for mo Italy ebedi nkomo the Italians no ede ye wo mo no ene eye bibia kwa akiri pa Italians no ha Ghana for no a omwo akwantu mu papa ni nyina na eye omo no ma mpese omo shipo ede ba Ghana omakonya nimde omakonya sika omakonya no ma bebre ompese omo di ba Ghana omo mpese omo be ye kuya ama mehu se ampa se de meka no had bia no omutie se kuyaye no ye ya atutu na jeje mu omo se omampanyini eni suade hu baako eye kuyaye bebre pese omo do no maba Ghana ebe ye kuya no nenso so Italian government ena eyo senyo no na eyo se yesu sanam sini no wo Italy no esoso ena ebo ma bro se din o ye nuanom ahyepo no ma ebi de ye 1 year enoma ndesi eye Italian habo a emedru Ghana ha ebi de 6 months de ne de latest cry 2 months na sabi impreduasa se no ma no kra na se mo se ma confiscate kra na se machi wo mo kra na mo famra kwan mo omo ba muntimi nka hwe nkire wo mo omo kokodwo adabi omo kwa ata adabi omo cho letter akoma Ghana nimsini awo Italy up to date omo nya reply ene ebetie yenuanom omo soso ade a omo de agu kwan mo mpese omo ye ekire omo se omo be demonstration owo Italy ho no eye Ghana embassy ho se die nti na otikrom ho oba for ono ne personal eya na so oba for Ghana for mo ho no the tosubio eye yenuanom a omo eye US some be kan ya bronze yenua baako sabin preduasa otukwan so kobobra no kwe no kodom eye US eye omo fire eye brigade sana mekano and fire service yenua yi fight se obeyi yenuanom bi a omaka eye ijem no obeye hero ba ni hero no obeye ye ni nyina echi no ofirimu ene ame no ka say eye US aban e the street a no otiso no ato no nti Ghana ni yenua ene ono ne din abeda street no so ye ne yenua baako eye Francis a asemi ba ye obebo yen obekasa stre no ye ne bekasa no wachire de nti a ene aban no de sa street no ato yenua no ewo eye abrochimemu US memu eye bronze eni bedin komo yenua rekoso ye tene nkache ewo fidie so enwure ye ne bedin komo eye recorded eye Kanewu radio ye ne wo munya na hyase efri Ganata radio na kodu Ghana Kanewu radio na noma binti na yenua ye ntene nka ene nyame ncha de ye ne bekasa na bibia ewo mu bia ye de amamo Ghana ba kope adehman Ghana ba kope ye ni bi wo ba bia bi o me sabo sanwumwe yefri ho no ma na ye ne yenuanom ewo abrochi no akasa ye ne Francis ebekasa first eye yenua nyame ncha de yato eye ne din ewo street ba koso ewo US memu ne mo obema ye historic eye ni akai adekresi ya yenua ofiri mu mubekaya yenua be fa ne ma efri Ghana ha ebeka ne ho ma noma bebre ne sisiye eti me sabo Ghana ba kope enne soso keye eda ka me eye UK yenuanom ewo UK akom ho abom omo pese wiase afa na nyina kan ho bom na ye be Ghana ba ko ne ye be fie beboa ene omo ye inauguration no omo pa ho ntuma ewo number minka number mpukra eye Broadwater Farms Tottenham ho eno omo ye dwumadie no enwumre ya kaise me wo ho ne mom enoma makomienu minti mentimi akwaka omo ho but de omo ye bia so no ye be frɛ ahoma no so na ye no mu edi nkomo ewo de ekolos
yɛda se bebre yɛntie na Ghana baako bɛkɔ ne Francis ɛwɔ ahoma no so nti mumi yɛntie yɛnua ba ɛyɛ ekua firiye a wɔse Ghana baako pɛ adishimai Ghana baako pɛ yɛ wɔ bi wɔ baabi ana dabio sikampo ano mɛya adishimai Ghana baako pɛ yɛ wɔ bi wɔ baabi ana dabio ɛni ati dɛnɛ atadwe asekyerɛ ne sɛ Ghana fo ɛwɔ aburokye nyinaa di dwumadie bi aba Ghana baako pɛ a yɛde yɛn mbrɛ so mo sisi ato ano yɛbɔ saa ne sɛ sua huni ni mudi a yɛkɔ sua ne wɔ amanɔne no yɛnya nkopɔn se ɛmmerɛ so sɛ yɛde ba yɛ man Ghana mu bɛkyerɛkyerɛ ne nkyiri ma so nya ahotɔ enti Ghana ma yɛwɔ amanɔne nyinaa yɛnka yɛ ho mmɔmɔe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛda yɛ so yi bɛtumi aba mu Asempa FM 94.7. Sound that's all I am called baby. Now I was somebody woman said, yeah, no my offense so they put man on you know. Baby, no, every one, as the one I will draw. Yeah, coupon say, and was soon I saw not fed yet, Miss Ramo. Oh my baby, I be amana ye. Yes, so every year so. My Ghana, yes, you bet to me I am an ye. Or maybe it is Singapore, Malaysia, Indonesia, Korea, China, Dubai. Any of my own do be a power yasu one more men to the men yamoto. Nina say, Mommy, Nina, come away. No baby, any or baby, or my Ghana, my head. I just say any other Yadi to a melody. Says here, Robos for a market tremor, so sad. Ghana, my penny, when I Asempa FM 94.7. Naya saw my way. Near Yankopon for more or may more, no my men yamuto. Braye away, we back one a boy, Okabo Momudo. Ghana, my, Yenina, back one a Ghana baako pɛ adeshman Ghana baako pɛ yɛnkɔ ahoma no so na yɛni yɛnua bɛma Francis all the way from US ɛyɛ bronze Francis yɛ makɔ abado ba ɛyɛ Asempa 4.7. Thank you. Na ɛte sɛ na wo me catch you thank you. Hey. Me that's it mini afanyi. Kuma sa academy for buko abrocho be mo chese mo te brofo sene opoko arefo. Oh. Thank you there na no kraka thank you. Thank you. Me that's it. Minia. Be say a feeling e chini na yenya enkra e wo Ghana ha say yenua be ma ba ko a chese ka okodi pa abeboa o man Ghana. Odun ko share eye adwuma eye fire for adwuma and I say dumja adwuma ewo abochime mu US. Actually no yeah Army National Guard, right. Yeah. Na obetime ema metifo ehunu de ye ofiri mu no na ene yedi street no otiso no ato no. Sebekaya, I think December 28, 2017. Right. I'm say offer me me church no me kakra chiro. Right. Na no what street be at the Prospect Avenue. Right. Our Bronx Belmont section hall. Mm-hmm. Yeah, building number here 2363 Prospect Avenue. Na a jato if you know na our buffy for the Christmas holidays, you know. Right. And the jato muna na if you know. To me PA but or sakomu say or try na wakwa ko save nipa na e wo building no bi na wo de amaba enti ekọ yi bi bae okọ yi bi bae be semprenan enti ne to so no okọ ye no okọ ko save no wantimi na wo de ehre ne nkwa enti fire service for na mobile no omuhu adwuma odie. Right. You know, I recommend it. No, them city ne say. Aquano, ewu abra or try so be saving the fellow.
human beings. Right. And I'm so ma. Side Jano Kran is over Kaya, Ghana for who Jim no Yinsia. Right, yeah, Mikai. Yeah. You are back, Kubefan, and my free echo, yeah. Sir. On Omina will be no. Yeah. Right. And I'm so ma, New York State, I'm one of the highest honor. Right. And for a soldier, and the city, so I'm one of the highest honor. Right. And the memorial service was very beautiful. Archbishop Dolan, Catholic, Cardinal New York, and the memorial service. Your pictures need to be the online funding go. So I think say so. You best had your online for no say or more money. Online view say Prospect Avenue. No, say they are a private first class Emmanuel Mensah way. Yeah, Councilman be your friend Richie Torres. And he recommended my city council and I'm pick June 14th, which is no fear day travel and on day street at the control. And this all pictures now was a much more private Emmanuel Mensah way. I Michelle what has say me to say police news why you say mayor no castle say why you yeah, Councilman Richie Torres. The way I mean National Guard followed by New York Police Department by Utumu say whole community leaders. Utumu say the way OG paper ne free the what do we call the signal our home na fe crack so that a ban say Nebusia for ne Irene omomaka no omo invite you omo ho there. So we need papa hobby. Who share pictures now about Kono Councilman Richie Torres, no? And papa be check. Ne papa no, Mr. Emmanuel Mensah. Oben no kuta ho na omo twe no. Omo twe ho no. And you for no so ekoboa my efi so. So you know on to me for atwe no nkosro. True. Yeah. Right. And it's all here ne papa and councilman no. Any jira ho. Man no share grace suit no. Right. Yeah, no, and the Ghanaian community so ever support it. You can see it. It was one lady called Catherine Kujo. I hope, but to me, say me niaje me move papa. Just say the way on my pictures need be a private. Was it a private first class Emmanuel Mensah? I just say, utumu say. Ochina bi no utu kwan na oduru ho no ahu se di ne bo ho out me say yes Ghana for so you tu kwan kwaji yedin e wo baabi yan kwan kodi oman na abro enti dia na beka de krakra ama yenuan ma eti enwumre me asem kakra meka ne se yemi se be otu no si wo so no de obey soja adwuma then so oba ye no asabi gya me to mu no or try so obeboa no saving the fellow human being right enti kakra beka ne se I think if we can live for each other, I think that we can have a peaceful world. Right. Yeah, that's be brave. Now, homecoming, me who are now? Homecoming and crown many consul general. I heard of information. No, there are a couple of churches. Yeah. Definitely, Baba. Yo. You should go on the road. Money, we Ubo Hunda, no, as I born or has a Kumasi Academy homecoming, a basso next month. Kumasi Academy campus. Definitely. Until then, I'll be catching Ghana for so many more bad. Ya more has so many day. I say, why, but the another Ghana for the movie feature to meet no fee. And he made me back homecoming, you know. The bad diaspora homecoming, I made Bakumaka homecoming. Middle Kumaka, the Anokrani hear me. The woman, the River Bobo, any day. Okay, Francis, that's a very Namusham who you hold more, said the second. Munum who Namagana D and call in the highest, you say, that's it. A baby be about to saw my assorti, na a bocana for Sunkai. That's a very Ebusian so at the you. Asempa 94.7 Musofoko Kwamanqua, a contagio and midi chiame or abruche como iso. So the tea and Yenya Emmanuel Mensah a Ghana ni ba or yen a juma or a abruchimemu a US na sebi. One can say or the ho na nipankwa
ene na ehia no nti no oko egya no mu efie na ehye no okomu na abofra bi ode stove edi agro ene egya no den edi atone ene kohye efie no mu ma ehye efie no nyina nipa na wo mu bebre no papa yi ana yenuen etimi yi nipa maako enan bai oko de tosu numu no ena okohwe ne nkwa enra ena meya no ne mpanyifo wo bronze no ebo na baso de street a no oteso no ne din ato street no so yebehwe ne akọ Italy yenuanom Ghana fo a omo Italy bebre ena ayo madwe se ombebe fie no mabeboa ama okuaye akonanim ebinum soso ebebie nwuma bi ama ebinum anya bi aye containers a omai so mbe ship aba Ghana no ebi de anya 1.5 years containers no ede wo Italy hodomo ema Ghana de ne de kura enche ye kura no enya 6 months ne yenuanom ihu ye se de siko no omkobusa freight forwarders na omo se customs for wo ho omko customs for no so omo se freight forwarders no kosi koden koda omo ye na omo hu de kosi bia no se enoma omo de ba no ye sizi ana bibi wo mu a enya ade so omo de ba Ghana na se de ni nyina omo timi ka hwe nkire wo mo wa wo betimatua sika bi ansa ne de amawo no omo ntiase enti ema omo ko hu Ghana ye nam sini a wo Italy omo ko hu ni sen omo de krata akoma no se onko hwe na onka asem yi bi ma wo mo se me no ka sei omo nya reply me a meti he ya so omo ye no me susu no me call website omo number ho me frɛ ya me nya obi a me a me send email a omo de go 3 email addresses me send call 3 ni nyina so up to date me nya reply eti ye website na embassies no use na brochire ho no mo no ewugo den yenua ne wa abrochi memu soso no sa embassies anasa ambassadors na edo makọ no omugo den ebi ye adwuma ba ebi nim adwuma omo ye eti ye mame ye bibia na se nipa owo Italy no oye den e wo sa asem ehu ye bekọ ahoma no so na ye ne yenua no a owo sa adwumadi so o makọ ma bom aye association say omo be demonstration. First demonstration echo Italian government no so be hokra de enhiame but the echo Ghana anam sini ni fie ho no ene hame eno ene hame ye do akose kogina Ghana anamu ewo ho ye mai wo Italy no hwe omo hihiem omo no mo mpese omo ye bia no boa wo mo no na se omo de letter ba na reply pa ye de reply se metimi na mentimi wontimi nye bidia na asem sebe eti ye bekọ ahoma no so ne enuanom edi nkomo na before ye beba ahoma no so no dwumadie esi Ghana German Center for Jobs na omo boyen ababa edi ekoba o se menka se untu kwan ekwan tuedie enoma kura no migration omo tu kwan edura no pa hu se enoma tumitu no mo kwa na afo edura nwumra no maba abeda sa ena etie bibre ekoba ebi kobo omo bra no mabafie emo akra ye ne nipa na emo mo se fa kwan paso anoma a wanhu kwan a obefa so yie no ene eto no bo so oye nipa na oti asase so na peso tu kwan a obetimatu na emo fa kwan paso bebre ne fa nsuo so omuwuo bebre ene nam ekwan bone so etu kwan bebre ene du omusika koma wo mo omutirimo odin na omudo omukodua ba bia ene so omudo mudua ti so peso tu kwan a fa kwan paso Ghana German Center for Jobs o se bra akwantu ne no ane heya Ghana otia obetima de ayeye ne munim de okosi ne so ene yi de abra no mo fa won fa titiem ne su adwuma a wo de bebo wa kasa obra wa hase me de omo number ebetudwa ama fa o chodua no me de number ne betudwa no ene se frɛ wo ewo 055 67 58 18 and now 055 67 58 516 Mrs. Subio 055 67 58 18
and 055 67 58 516 ofre sa numbers here omo enu bedi nkomo bia ompese omo no bedi question bia pese obi so bia no omo de be ma ena make sure say ewiase no so utu kwan na onim kura wo koso na busansa na wako Ghana Immigration Service ho betima ko ho omo no bedi nkomo se sa kuro na wo koso kra no ebia unhia visa na obi aju sika edi na wo kokro mo so no esusuaso wo ho nie ne papa mu ni ne bone mu ni ene bio susu no mama no ne no Ghana momra why bibia ni ho no ma ekosa bibia e boko oba na obo ho ban yi a wan kasa security kro na wo so kra no so wan kasa wan mo ho ban yi a asam to de bia mu ni pe yira wa abrochire ho no mo Ghana ha se ye ntante ni sa ba mote ba kwa na mo ye ma hye mo no mesrɛ mo enti sa momra fie na mobra fie mombeboa ma abusua entre mombeboa ema community ne entre mombeboa ema Ghana enye dimpa ewo baabia so dem sika ye no Ghana ba akopɛ adesima Ghana ba akopɛ yenye nkrato ye ba na ti sɛ ye di dwumadie no eto so ano no so foko kwa mankwa akontajo ena medi chiami production ekeka no ma bom na yahwɛ sise so team so abetima kɔ eye Facebook eye Asempa FM na wahwɛ live ho no mo yenua ba ho fidua Nelly de ekɔ Facebook bibia pese oka adwen wo ho bia no betima atwere ato ho no question bia pese o ye betima de ato ho no na enu adi nkomo saso ena betima kɔ akontajo ma share ewo ho no mo betimi ayede enemi edi nkomo ewo ho no mo musofo kokwa mankwa akontajo be mamajo eba efide subio Asempa FM 94.7. Asempa FM 94.7. Jenko ahomano so ne yenua owusu all the way from Italy. Owusu amwakwa abado ba eye Asempa 94.7. Mejemoso meso mechiam efu nyana de ba efiri o ma Italy mo de ba Ghana efu nyana yo na yenua no mo ho nyina no otiti bibia ho mo te sense sei die wo mu se problem a ye famu kakra ene se wan se ya ahoho ewa ha ya ye be bibia kwa kodi nti no ya base ye ba bra kakra nti no ebie ya yin ska kakra na ye de ato no ma ba mi ameke me de status ne ba Ghana na omu broko me container ebe 1 year 1 month omu broko container no omu de eka 19,000 euro ne breme ama matue ska no apart from no ebe 3 months ni omu broko containers almost be 300 ya just eninti asebia nti Ghana for ya wa na ye yadwen se ye kwakwa demonstration ama emse mpenfo no kamandi na nke ye beko police penia na wo port ho no ene ye mpenfo na hia ama wo mu akwa ka asa aseb no sese containers ya nyina no mbigyae ama na ba enti no wo mu bisa se demonstration ye be ya na ye se ye requirements ya ye perfiri wo mu ho no de se wo mu anya idea demonstration de ye ba be ye nti nne na mti kuku share meeting no a mpanifo ndi atotototo yi na ye nim na apart from no so no wo mu bro kuku nti na no a ebe se be 1 month we no mu de ka 5,000 aba ebi kura no wo mu kwakọ scan ni na no be na bibia ni mo munya bibia ewu no mu de ka 5,000 abre wo mu de 32,000 euro de e de aba nti yesre Ghana mpanifo ni Ghana abai se ye nyina na kwantufo no se ye pese ye nyina ni ye bai ni a ka Ghana bi because ye nya ntiti because na nse ya broku ye container no tema takra de port ho kra no in fact ze container se ma di yesrem Ghana mpanifo se no bi sa abade se ye mama so tia mo so no mo waye se de be ya ye so no eje bi pe bibia kodi bi tema nya bibi dia ba fie ne se bi nya sika no na bia wo maji sika ni nyina asa ade ede gu o man sisi ye fi so wo nam so wo mu sisi ye because sisi ntia me ka say ye sisi no mu sisi ye ne say
wa broku bi container we police ne say wa control bi we nya problem bia won ho a de na chese wo sa de kabere no nti ye kan we after to we so ye kan we after to we so say no mu pa che say agent na wo kra container ne maye no na de sa aka ne bre na nye wo mu a de say no afi na ye wo maka sa da kire ne zi ye lawyer na say no kra say agent ya wo kra container ne maye no wo de container ne maye ne de sa aka ne bre ne a de yesu ye wo bia no yesu ye ne nak akra me wo kan wo container no se de ne wo mi container no me test na me de batata 5 in the him no me tutu wan and apart from see ye container no a ebia no weed kakra begum no weed no ma kakra begum me de no ma o mu state so mu nya TV 20 and na macro v 30 ade o mu nya no mu sine ni kwase me di gum no apart from it no na force mo to so refugee boys go ha we de force kakra sa ba begum but no mu yi film ni television 20 no ne macro v 30 no eno ho na wo me de sa aka ne bre me no wo broku container no so 1 year and 1 year 1 month ansa na container no wo mu jama na ba ena de na ma yipia se sika no se container no wo mu jai e ma ne si yankutua sika na wo mu release container na ma nti e ba Ghana ye ntimi ni container na abai ne befa nti wo mu de ka bae e bre ne ye di hu ne ye tua se sika na se bia wa boka courtesy one tobacco kra nye be 6,000 5,000 ne wo hwese be maako be 5 wo na wo ka se wo jaya ma abaya fa nti ne ne wo bosia kra na wo so kokko ma ne ka wo nti ne ma seska we yitua no se nke bi se gomu boya posa ne se containers ne ba be duru Ghana ne se nka Ghana abai be hu se ne ma akụ because no mu de efe nyansa kwai so aboma por container ne ba be duru ne se nka mu timi boa me yi container enka basa ne seska no yentua na eba ne say no wan kasa no nipa odi edine shene sase onfa enoma ne mra hase na odi entron adna wo begin one for no ankasa andika anko eye court na wo twɛn ma ada adin di sa 1 year ansa na wo kwa nimu die sikoko ba sa anse na yenim problem kura na ewom na ade de eto ko no se me de ni container na wadi kai ayadi ka abroko but since ya form association no ni yehu se ya abroko we di but sa to yitere hanyina ne ye form association no na mi se bia me nko a se ni ba akofo so no se woni o me kwotwea edin since mo be kam ho abom no sa bia ya kan ho abom no na ase ye pusu bi sa no a ama wo ma no o mpese wo mu no ti de ye kanase cause ba akofo de me fa se Ghana wo hui na se ba akofo wo ko ka bibia na edin na mo kam ho bom na se bia mo kwa ni mu de a ya no mutimi enyanyina so di enu nti na ama mentu amfo man kokote na de na medwe ho ne se wodi be ma lawyer kra no ye be di asem ne be wie na container no ekodi mortgage so enu nti na ma aseda medwe ne ho a ma mi kotua sa sika na nti ma ni ka amfa ama ma ni ka amfa ama lawyer no di sa bi ya ze meyi container na wie no afi na mi guso a enu na chire kwa so musai esama me o mu ne me kotrabu na ewo sa isi no aho metua sa sika do o musa asama me ko trabu na sa wo lawyer nsem nti na mama amfa ama lawyer no a ni yi container ansa na me de ma lawyer no jo eti sera o sika e de ne se na munnim enti na ma ne ba sa enti demonstration no mwatwe asan na se mo ntwe san eye Ghana de demonstration no ye ko o munim penfo ko stress no o bubu se still no de o muso mbe ja containers na mana ba no ye be demonstration na se yenye ene ye se ye ma o muni ya kan nyina no so o mu ejai ma containers ni nyina e ba de a ene demonstration ne se de o ma amfa de di yempe anye ye de a ene demonstration no yenye yo what about ye Ghana nimsini no later mo choko ya one reply mo ne eno so that demonstration no e ba so da be
saa demonstration no ye twere ko Monday na nka ne ye beko enti no na kire na police pen no ene port open no efre ye mpanifo na edi anim no se omu emra ma ye nhia but Ghana embassy ne de ye twere kokko man no ato saa abiri no nti ye nyambu aye bia mfiri ho se nkomu be di anim ne yakọ ase omu ni anim ye nyambu aye bia mfiri omu nkyai eti die na mo be ka che ye mpanyfo a etie wo ha se saa nam sini na wo hodom no ontimi nye na adwuma ye fa ne mrefie no metra ha no mo ni pa wo ha die metimi aka kakra kire ye man mpanyfo ne se ye sra mo waye because ye hwe abrofo na se bie wo mani su ku omu eman ho no na se omu ma ho no se ye memfa menkwa akidi kura wo hwe Canada omu nipa bi ye kidapo no ebe se be ye 3 days pe omu anam sini ewo ho enso omu se atu nipa firi omu mamu eba ho so omu bepe omu nipa ama no enti ye yakwantufo no se ye sisi esa ye mpanifo ye sram se mo nsori enyina so ohu no because ye ni obi e kwaka je ni ntire mo mwaye so ohu ye nya problem bi ya mo mwaye se nipa ba akura na be kwa animu a ye mwa nipa dodo so ya kan ho abum so no ye twere wo mata sa de ye nya repre bia so enti ye sre Ghana mpanifo se se modi obi ba be si ya na mu saa no a na se bibi se si ne se ye mama so tia mo hwe se ekwa mo be fa so mo ni nipa no be kasa se wo be boy because wo ba se ye nti no ba ye wa ma se wo be bo life ana se ebia sikaje no wo ba be je se bia passport be na bi obiri no omunye sika no nkwa no mo ba e nti no se nipa ba akopɛ kra na bi nya problem wa hale se ye de betu omunima omunhwe no mumwa ye se de be ya yesu so no o man ye omu no se yesu ye wakitafo enu ntiri yeso omu se omumra no mamhwe ye no mumwa ye right just remember me say me ne Samuel mo coordinator Sammy mo akwaba hello Sammy mo akwaba Sammy utimenka Ibajo ane mitonka una oye coordinator association na mo Italy no demonstration unia owusu akambebre afena wo ahoma na tutuma wa bedu mibusa no demonstration na mode ko Ghana yanam sini no so no anye bia se Italian one no na mpanyifo afre mo se mo meye ya Ghana de no ebeba so anase maso Ibajo ebeba so pa esane se mi nya eko no mi njin di se Ghana na musini no odwene ye ho because what throw letter akwakomma representative say o bre pacho onka bibi ntiro Sami ma de ochi no kasakakra bako ebufu abapa ide ma mene kasa no bra bako me pacho yo mate na nya me kan say Ghana ya na mosini no ya throw letter abrew anka even po odu ye hu pa o ka say yo be hu po e ni hu say o ade na ya throw bell no saka selector no saka di to post office box we say embra Ghana ka ba na we do e ma response kraba it no onyo for the way ya ma course no ya ni abre pa na ye do hono ma obo say yes Ghana for ye ni abre na ya see o Ghana for passem su asem ye be kire ni say ye passem isan passem pa let an much on da bay let an ye tron 3rd June in the date 14th June 15th yeah in the 15th June 3rd June it 12 good days ye hu letter ne when you reply tesa ye hu ye so I have received it ponu ye nyaye na nkato wakasa o my reply na mo akasa mo ko ho no mo so Ghana embassy ho ye fa phone free Ghana embassy ho o mo ka tire say yen ka ye humbom ni ye den group na ye de yen trom let and can trom ye see you ye be ka ye ho abom ama ye ka ye hu bom ye free phone free o mo no e di be 1 month ene ye tibi ka ye hu bom
any formal group, any show letter come on up to now. Now also containers no omo ye can say omo mra ni mu bi kura no the lowest crowd yeah me cha ka ba ko ha 5,410 euro adintra 5,000 we 5,410 now we holupune there and the kitwom adintra 2,000 nyina wo 2,000 ade a yedi container e ba Ghana masa na sabia bakosa normal eni kwa se ba Ghana ntine bi omo ye saade no niema eni kwa se ba Ghana niema be eni kwa se e ba Ghana mi busa obi out of floaters but so tell me obi out of floaters 15 pallets no dey go container mu no watoto tin tomatoes watoto omo friend said omo card said we kalia ene niema e dey gu anwa aguso no ka tell me say sa niema we mba Ghana iti ye dey ya chesi wo 6 months what is that asimu enu ne niema mba Ghana na me pato uti asemu e wankasa nkasa ka tell me say niema we mba Ghana Trata yato trata baku 5 e dey say container baku 3 na wum baku 2 na wum ye dey baba ya bo akufu ado aban ema ye dey ye fuo planting for food and jobs sa container esi Genova Port Amino kasa sesi a enkoye iti ebe ye den na planning for food and jobs ebe ye akufu ado say opewe am fair say government and private partnership ni ye for ade na bebe den na ade na yi the jabu kan nyina Ghana association sina mo ho no kra I think say the democrat mu kra mo no do mo ho say wo ka say mo ka mo mu asa mo ka mo bo mo amode letter e ko e mo timan tu anamo asa ko ho bio 3 June what the letter akọ na so untimi tu anamo ko ho bio a on kira wo kra tu nko good 3 June ye the letter akọ ye nti ho popoye say dey wo ka no 12 days yes say itu anamo in make sure say ye working on the Italian people in depo as I said can be called Rome but as I say in Rome ko Genova mi traka mu tu kan ko Genova mami bi kan ho ya tu ni say dey ye invite no we Rome oko embassy ho akwa show mu it is within that 12 days me expect say even po they will send us something because at they no ye I'm afraid to say I'm afraid to say Italy for ye piam ye diomati wo ana ye ndete baby faako ye tete baby bebre wo ye tete baby bebre eno ti na ma na ye den aye sa no na wo bre coordinator enye ize kra me katra wa makoje nova within a matter of 2 weeks makoje nova bakwa miensa eti wo patch said demonstration is kianike mobeko Dolly say the way friend said kofa we US war no musi no kofa be see nim kra be akwa demonstration ye be fo kofa we bomb no me ko bomb salam we say from ever me bomb ye be ko ye mo be ye bia nesa mo mai madwe say ma me no pam no kuro mu ho na say uba oni uba te na uba ba we say e de ade abro na even po we timi anka je so kojo manu asama be ka say mate iti wo de atobo na da mi say open uba na sem ai na anye bia motimo asama o kan de ka ni yin na ne o kan de be bia de before ne de be bia be fa say na say anye bia on jan ya nemo mo de ko ya nya yin adna mo ye maame ayokobutwa amane eye minister for foreign affairs ene mo de bia ba ho minister for foreign affairs sese konso mo bo minister for foreign affairs de no kura ni nyame anim ye fa bi ko hoye esa ne say eniama na ye no sese eniama no bobo so sese eniama no bobo so itiru say udi bi fa hanum na say onu mbua wa na wo sai ko oni abrofo yiso kwa kasa pushi left pushi right ni pop akupe o enye ize no kura ho enye anokura de no aka enye ize kura. Okay, Mr. Aye Owusu Samuel Sami ne kura no ona oda edom yina no mododo ye sei
Epato ye almost 300 yeah because ye WhatsApp group I was on Krabun Ayema which is 257 no Ayema Emma nipa kra nya bi imma makoko bie Telegram Telegram no say nipa 82 na wo mti ye 257 na ko 82 no ho bi class aye den e wo backdoor bi ba be ka ho wo mu nyina kuta containers o mo de ba Ghana ha ni almost containers na ka o de ha mama mo a typical example o pa frɛ Takra depot na bi so mo say first na containers ahin no mu yi say containers ahin na ba ho even agent for mo hokropo o mu nya adwuma ye o ho ha ne afro o na masa ada na say container bi mba ya say oni nyina kase Genova port me calculate in Genova port 200 containers in Abroko. Ghana for Quadia and I say, the whole ahoho amodi no meko baby. 200 containers, the chunk proportion in Ghana for. So even if Ghanaian containers, if we put 100 poor. Masa, obi akoko 28,000 euros. And I got on a container, not container akasi wo. Let's say otua hoka. 28,000 euros Moscow. And I'm to one day. Busia makoko Busia 28,000 Moscow. Busia no Moscow. Hey masa. Not to many na me for be libere ba so. O ma be de mani libere ba so ho hand ye besi no. Ye nyina ni nje. Oh, so the me makoko Busia no si Moscow. Say ka me Busia no ka ke some different room ma me family because me Busia na me Busia obi ma so. Me de ba Ghana abekwa me man na. Me ma breto. O si Moscow. Hey. Manoko country and patch of before any brain mammy so why? Oh, yeah, mammy, the about me see the whole crowd to be drowned. Me patch up, man can ye. Name Momuno, you better make a demonstration in Montumobo. Na Ochina Yamea Duma, a Yokosia, the Monquas or the Cobon Pie. Say, and I'm seeing you. Mamika Semitro. Bible no cry, ye can kind, Bible no mighty as I say. Ya unam afamudie do nya gopon de ni spiritual afamudie na unam afabonu ya ni polo ye hu hwe onu obeka say ko say o mehu potinu e ba be bi ba nkapolo onye ye itira ba de say empire no ukobon empire na yakubo be fisoro no aba be ya de na mo wana aba so ni pam wa ye ni policy no wa na aju say den o mbu aye no die be nden it is said mun ya ba ko ka so or the padlock back akoto gate ni mo ho no my imagine some the padlock back akoto mampa masa see ti bi ipia on verse den tank na we soldier for the call akono etimi pia pan kan ye be pia kusi ano amma nimpi ye pia si ano onye bibi ni dem ho no onye fa ko phone no from ye say some release container na for the heading ye jam afran we tell you like afran so fete okọ because ye black ni ekwa ye black ni ekọ no ma ogun fiye but ono lawyer no de okọ wait me bet na kasa abot me ai na afafun kra frem he tell me lawyer no kra no ka bie na no ka asu obroni kropo oposo boy na how much boy ye kasa ye unipa obet fata fun kra fresh asemi ai dey masa me say asemi ai kai u tibi ichi obroni bi na asemi tell unya kate na o say na mo embassy no ifa kwase obedi sa no mo embassy no ambassador no o ifa wada ye benyane no bebi obo bia ye benyane no eso nyane sir oh yes reba o ebo for yes ye nyane ba ha beto abani bi na we fa abato ho moto aba ho mo we fa abato ho ye to aba ho na sa me me ma mo ara se aba bia ba o me boa ni bia me to aba no me to aba ze fra ma ka me mako we se nukro me Ghana fa ma de nema de we nema ko ekoso no me say wo ho no ma ni atata play na de siga na ho because if Ghana port okra de yo mu triti ye no ye form ho adin kakaka ye ba omutombo ye form ho adin kakaka ye ba wo se nyame ama do na sa me ba bobo na so no bo ma Ghana o me mo ma Ghana wo de mu e ma no so mo ya dia pa o me ba aka kire bu meto mo nka ba ka to so me bo ma Ghana I say no say a free no ma mo de ba Ghana no kra ma mo makra mo ma Ghana me boy na me ma master na me my imagine say be say me de ade ba Ghana ni ade be bo Ghana no
na de na siwoni ma be ka se na ko ka bibi po na de ne mbra ne de obi a onam kwan so po beti be nya bibi adi at least container ne bedu port wa masa my analysis kakra we container ne bedu port wa agent no yes yanika 1 million abai on duty obaje abai duty we are car na be fa container na kon yes yanika ibeti anika ekoko du wani e bia o ma be yi ne ma fi container ni yes yom ka ibeti omoka oma yeyi ko nyama ni buho ma ba fa ne ma na ba be firi akokoton anya ho faso aba be tia meka no omu nyeska wenu mu fo nyina omu abusafo yeah omu nyina abusafo ba kom ho omu ka so me pe 5 cd me pe say and number one container no so no yetimi feed over 200 300 400 500 families it way nyina ya Ghana mbwa mbwa na ne ebo ano container ba kwa me de be ti hanu ma be du ho no wo nipa e be ebo anwo because nipa me tuatua ho sika nyina obi abenya ne che aba abenya ne de you are somebody po Owura Samuel Sachiama a group coordinator or Italy efa Ghana for on person de omno ba Ghana containers omode ba over 200 containers and Italian government no and as meet because Italian government say ya block no ewo Genova at say omusu a day and a yanam sini ni ebeye omucho letter koy me wo copy ewo me ha say me akasa so no me forward a request be echo embassy was bia and cre say such a letter about her asam ni mo kasa me nya reply na yen embassies no sa website na da hon mo no why and a tiachiri e ready no more ema e bia ye ma me no anase papa no e ambassadors no anase anamsi for no ehu se de ekosuni yenim phone number se wo hono mo obefra fra enko last week me ne director of passport deputy ebetra ha e kan say numbers no bebre kan say you know ampa o kan say e bia na obi gina line so eni na at least email there enko obi gina say you beba be go bebre reply no reply me tia say me nya reply be free ye consular na owo saying Italy no pay 40 ye nuanom continents na ka esuja no on pese befie a ebibenya adwuma ye ebibenya normal ebitima boa wo mo de yakra ne se ebinum normal mo de beye yie ebinum normal mo de beye wedding ebinum normal mo de ba beye bibi wa ha no 1 year ni adetwem o mende o mo ko ha ho pay for sorry next week football intino kesa ke akofa Shippers Council for abetna ha so omunim bibi o metima de atu yenuan mo fo ne ya nesu no enkachi ye be de aka no e fo na chi bidum besia Owura Samuel Sachiama me feel say no baby edu no mpeyfo tie baby e se me de voices yi so ekobia me de beko munya botre demonstration de kemepa mo chosen ka muntwa so kakra. But demonstration there is unabated. Yen in the unless say yes, it's a bibi anko paper and the engine to trade unless say you bibi. It is your person you die there and you onye bibi ma you. Na any abrepa yes any brain soldier but we dey soldier. Me will copy wa ha say mu send ba ya me hu ye ne yi no me am so me send ko ya me nya ye nti me de be ko payfo bi ho na omahwe nti mo pa say bunia ba ko ka say Monday mo tu asi ho no mo ka mo ntwe kakra ne hwe by Wednesday no say replay bi ama na fe de obese ma ye de bitima ye by Wednesday yen train say reply be ba mate and Wednesday the nyetri ye so niam anu wo so ye say ya ko ho na me ba to me ba umia kula number me pe ba umia number baby aduru no ya bro ya bere papa na me semenya ba me yo what the American say me forward call the appropriate officer be feel say e be fa mo yi ho na nyame ya adoma Monday me send akọ Wednesday na anti bibia me mama so ate na fe de we be say de metima ya na meka no demonstration there mo fanto from kakra na eja
obi man so yenim de bebe akiri why what can I say yesom by yesom ye it Wednesday is just at the corner our corner and check yes your true for say me dance ni wa buriti but when they there yo yeda masebe ye the assault from ye tie na eko yo yeda masebe munya abotre na momodia na sama no muni ni ye why na mabre awada de match enti muni sama ni ye obrigado yo yeda wase so yo ciao oh obrigado okay 94.7 Asempa 94.7 ha ena musofo kwa mede eye dwumedie no ebesi na obinim a obi kire minim baabi a obinim no onam nesuso no so de esitie no yenko eye Facebook yenuanom a omode omososo adwenkire omohwe live ewo honomo Ade Gilbert or say I'm here. I know you are there. You are listening to it. And Opoku Marvin or say good evening. Mejoso Opoku. Paulina Butchie or say good evening, bro. I'm watching you live from Amsterdam. Oh, Amsterdam from what to say? Amsterdam meaning train station or apartment MP. Juliana Oredu or say watching you live from Connecticut. Okay, US. Okay. Already it's saying long time. I say sorry. Live or Australia Juliana no Australia or say Abrabo no Edding necessarily be a serious. PSC Poma also watching you from Italy. Tizo scratches from Denmark and After AJ or say I'm watching you live from Italy. Vicenza Acontaggio AJ Conado Vicenza okay Nana Yeboa K Mike also all the way from South Africa say good evening bro we cry more fast no so I'm watching you live from South Africa Eastern Cape Allies okay Dawood Kamigate Ibrahim or say you always preach for people to come back home, but one thing you should ask is how do the nation Ghana value her citizens in our leaders cherish foreigners more than their own, brother. And the women Ghana yedo my why ye my man yedo mo and Van Dyke, my former boss, UK. Van Dyke, also all the way from UK, also live or should be all. Opanyima for program director or the same UK Hot FM digital online. Opanyima for Sahakonta, we are expecting you today in London for launching of the Ghana Bakope Broad Otafa. Opanyi letter no as a release letter no amante because it go better my age mama meneno yeah nya will be better no mo fanche me another time. Boatin Frank also or here live Lydia also answer so share live and ma me kunadu on the say gunubo or drain ho there's no one be enkuyi and Lydia also answers everything we won't vote bibia meant to aba you want to be better and Lydia Noebe say they are going to do demonstration for what? They are going to do demonstration because of Omonoma Akapota. Ya nam sini no ntimi nka ho hwe ema wo mo. Kofi Chumberima also joining in live from UK. William Ado also watching live from New York City. Yo, Margaret Donk also and Amanchua Omonyina live. Kwabra Samuel I'm watching live from Dubai. That okay, all right. Papa she also Papa she so from Lungwa and also from Cologne and also Ananchu also from Cologne. Depende omodo so bebre hanam de besi na obinima obichire emre and also no doctor eni nimpamfo atrase asida enkoma Nelly ohima ba kope mi amedofo ba kope on the because Facebook
Nelly Yamishrao. Sasso na wokɔ ɛyɛ production so a the writer ɔne Sergio Manicho ɛna de me kɔɛ. Na papa bi gya me kyɛ pɛ pam me. The mosquito himself. Me da se bebre. Hanam dem besi. Nyame adoma ebehia in 3 weeks time. Ɛyɛ AFCON na ɛba nintino. Me time no ye de be football commentary. After the AFCON no ye be say share. Moko sunti Asempa 94.7 na ochina nyame ya adoma all the papas. Papa bia wonim se wo ye papa. Bra ɛyɛ forecourt ha say na ye nyina ye mom na ye ndi ye nda no. We were happy also bra oba also hwɛ akontajo. Wabeto ɛyɛ presenters ni nyina. Momra ni nyina yenka mom. Me ye Mother's Day no nko e ma no nyɛ sɛ ma me fo nko a ye nyina ne kabom ɛwɔ ye ma no. Na mom wo ye papa na so ni suban a sisa suban. Ochina wo ba sisa suban. Me da se bebre.